Tuzabana n'Imana karamata ubudatandukana ndagahinda n'urupfu bizongera kubayo w'ijuru ni heza pe tuzabana n'Imana karamata ubudatandukana ndagahinda n'urupfu bizongera kubayo Ugamagorwa ndetse n'ibyago byo gucogoza tugatezuke dukomere n'impamo Ugamagorwa ndetse n'ibyago byo gucogoza tugatezuke dukomere n'impamo menye ko iby'isi bizashira kandi pe bizavaho buzashira kandi pe buzavaho buzashira kandi pe buzavaho bizashira kandi pe bizavaho bizashira kandi pe bizavaho uzashira kandi pe uzavaho iyo mwijuru namubabaro bayo 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 nitugera mu ijuru aho heza tuzabana n'Imana karamata ubudatandukana tuzaseka turirimba tuti Hoziyana nitugera mu ijuru aho heza tuzabana n'inshuti karamata ubudatandukana tuzaseka turirimba tuti Hoziyana Ugamagorwa ndetse n'ibyago byo gucogoza tugatezuke dukomere n'impamo Ugamagorwa ndetse n'ibyago byo gucogoza tugatezuke dukomere n'impamo menye ko iby'isi bizashira kandi pe bizavaho bizashira kandi pe bizavaho bizashira kandi pe buzavaho buzashira kandi pe buzavaho zizashira kandi pe zizavaho buzashira kandi pe buzavaho buzashira kandi pe buzavaho buzashira kandi pe buzavaho bizashira kandi pe bizavaho bizashira kandi pe bizavaho bizashira kandi pe bizavaho namubabaro bayo
namubabarubayo 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 dushimira Imana itumye tubaho uyu munsi kugeza amasaha izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Tunamshukuru Mungu ambaye ametusaidia kufika wakati huu, jina lake lipewe sifa. Itangaza byinshi byo kuturindira n'ikirere kaba yagikamuye nabwo bihimbarizwe. Amefanya miujiza mingi pamoja na kulinda anga mpaka sasa hivi, jina lake litukuzwe. Reka rero dukomeze twige ikigisho gisigaye. Sasa tutajifunza somo linalobaki. Umuganira ni Nzungu Gadi. Jina lake ni hilo na mimi ni Benjamin Dimubandi. Reka rero twigane dubanje gusenga. Tutaomba kwanza. Turagushimye data wa twese. Tunakushukuru Baba. Wakoze cyane kutubana. Asante kwa kuwa umetulinda. Izina ryawe nirihimbazwe. Jina lako litukuzwe. Benshi bamaze gutega amatwi kandi basobanukiwe. Wengi wamesikia na wameelewa. Abandi bamaze gufata ingamba zikomeye. Na wengine wamechukua mikakati mikubwa. Abandi ubushake n'umwete byiyongereye. Wengine hiari na bidii imeongezeka. Nibisigaye nabyo ubiduhere mu izina rya Yesu. Na yanayobaki utukabidhi katika jina la Yesu. Amina. Dufite ikigisho kitari we kirekire cyane. Tuna somo ambalo halitakuwa refu sana. Ubutumwa bwiza impande zose. Ni habari njema katika sehemu zote. Noneho ubutumwa ni bwiza. Habari njema ni bwiza impande zose. Habari njema ni nzuri sehemu zote. Bwiza mu mutima. Injili ni nzuri katika moyo. Uhindura kama mubi ukaja bwiza. Kwa sababu inakubadilisha, unatoka katika mabaya unaingia katika mema. Habari njema ni nzuri katika familia au familia. Kwa sababu habari njema inasababisha amani na utulivu kati ya mke na mume hata na watoto wao. Habari njema ni nzuri katika majirani. Kwa sababu jirani au voisin ambaye mnaishi kwa amani ni mwema kuliko hata ndugu yako ambaye anakaa mbali. Habari njema ni nzuri kati ya wazazi na watoto wao. Sasa habari njema yenye tunataka kuzungumzia ni kwenye miili yetu. Habari njema inapobadilisha mioyo. Ni Waefeso sura ya 4 mstari wa 20 au 12 mpaka 24. Habari njema inapoingia katika familia, mwanaume kulingana na Zaburi 128 au Psalm 78 anaishi kwa tabia nzuri hata na kuitunza familia yake. Familia, habari njema inapomfikia mwanamke ni Zaburi sura Mithali sura ya 14 kwamba anakuwa na tabia zinazomheshimisha mume wake. Habari njema inapomfikia mtoto Mithali 23 inayozungumzia kwamba mtoto mzuri anafanya wazazi wake wapige shangwe. Habari njema inapofika katika mataifa Isaya sura ya 2 inazungumzia kwamba makabila hayatajifunza tena kupigana. Kila mtu ambaye ana akili nzuri au akili timamu anapaswa kupenda ujumbe. Kwa sababu ujumbe hakuna mtu hata mmoja ambao hautamletea faida.
Ujumbe unaponya watu. Ndio maana katika kitabu cha Warumi sura ya kwanza mstari wa 16 Paulo anasema ya kwamba habari njema haimuletee haya au haimsababishie aibu, kwa sababu ni nguvu, ni uwezo wa Mungu unaowaponya watu kuanzia Myahudi mpaka Myunani. Sasa hatua ya mwisho ni Malaki sura ya 4 mstari wa pili. Jua la haki litawaangazia likiwa na uponyaji katika mbawa zake. Jua la haki kuponya ikiwa katika mbawa zake. Katika Biblia ya lugha ya Kifaransa inasema kwamba jua la haki litawaangazia likiwa na uponyaji chini ya mbawa zake. Ndio sababu tunapaswa kuwafundisha hata watu namna ya kujitibu au kujitunza. Katika ukurasa wa 264 164 page 464 témoignage volume 2 au ushuhuda kwa kanisa Gombo la Pili. Watu wanaojua ya kwamba habari njema hii inatunza wagonjwa, ndio wale walinzi wa afya ya watu kwa ujumla. Sasa ili tusiwe na mtu ambaye tutamchosha, pale ambapo tutachelewa kidogo ni hapo, na hapo hatutachelewa sana. Mungu ni mponyaji, Mungu ni muumba, Mungu ni mzazi. Hayo yote Mungu anakamilika. Ndio maana anasema kwamba niliwalea watoto na nimewanyonyesha. Na kwa sababu Mungu ni mzazi, tunapaswa kujua namna gani ametuzaa na kujua kwamba anaweza kutunyonyesha na kwamba anaweza kutukuza. Kuko nicho mu gitabo gifashe kitwa Divine Guérison Divine. Kitabu hiki kinaitwa uponyaji kutoka mbinguni. Na Guérison Divine démontre sa puissance. Arega ugukiza kwavuye mu ijuru. Ni page 85. Nasema kwake ugukiza kwavuye mu ijuru. Uponyaji uliotoka mbinguni kwerekana imbaraga y'Imana. Ndio unaozihirisha Mungu wa Mungu. Puissance de Dieu crée. Imbaraga z'Imana zirarema. Nguvu za Mungu zinaumba, zikabeshaho, zinaimarisha, restore nizo zivugurura, ndizo zinazohuisha. Ubushobozi buri mu Mana bukora ibyo bintu bitatu. Nguvu zilizomo ndani ya Mungu zinafanya mambo matatu: kurema, zinaumba, kubeshaho, zinafanya mtu aishi, cyari cyangiritse Imana ikakivugurura, na kile kilichoharibika ndani ya mtu Mungu anakiuisha. Hizo mbaraga eshatu ifite zayo. Ndizo nguvu tatu ambazo Mungu anazo. Kubw'ibyo rero, kwa hiyo sasa manase ikiza irema ite. Mungu anaumba namna gani? Yaravuze biraba. Mungu alisema ibyo yaremye byose yakafanyika. Ibyo yaremye byose, yale yote aliyoyaumba bishobora akamaro, binaweza kumsaidia mtu. Bimwe by'ubwenge, vinaongoza akili, bindi bikabiribwa, vingine ni vyakula. Vyakula vinaweza kujenga mwili, vyakurya bishobora kubutera imbaraga, vyakula vinaweza kuongeza nguvu ndani ya mwili, ibyo kurya bishobora kubushyushya, vyakula vinaweza kuletea mwili joto, ibyo kurya bishobora kubeshaho, vyakula vinaweza kufanya mwili uishi, ibyo kurya byawo ukoresha, vyakula vinaweza kufanya mwili utumike kazi, kandi ibyo kurya byawoza, na vyakula vinaweza kusukura au kusafisha mwili. Imirimo itandatu Imana yaturemeye ibyo kurya ngo bitugirire akamaro. Hizo ni kazi 6 ambazo vyakula vinasaidia ndani ya mwili wa mtu. Birawubaka,
vinajenga mwili, biwuha imbaraga, vinautia nguvu, birawushyushya, vinautia joto, biwubeshaho, vinaufanya uishi, biwutera gukorana, vinafanya viungo vya mwili vifanye kwa ushirikiano, kandi bikawoza. na vyakula vinasafisha au kusukura mwili. Ntabwo ari ukurya gusa, ahubwo ibyo kurya bifite n'umurimo muri twe. Kumbe sio kula tu, bali vyakula vina kazi vinafanya. Ntabwo ari biraryoshye gusa, ahubwo bifite n'akamaro. Si kwamba ni vitamu tu, bali vina manufaa au umuhimu wake. Ntabwo ari uguhaza gusa, ahubwo bifite n'akazi mu murimo w'umuntu. Sio kula na kushiba tu, bali vyakula vina kazi ndani ya mwili wa mtu. Noneho nicyo cyatumye Imana ipanga ityo. Ndio maana Mungu amepanga hivyo. Rero ntatingiye ntinda kuri buri ngingo, bila kuchelewa kwa kila kipengele. Izi ngingo zacu zageze aho zirarwara. Viungo vyetu hivi vya mwili, mambre zetu za mwili vimegonjwa. Icyaha cyageze aho kirawica. Dhambi imeingia ndani ya mwili ikaharibu viungo, kirawonona na kuharibu, kirawumugaza na kudhoofisha, kiragenda kirawumunga urashira. Magonjwa yamedhoofisha mwili kiasi cha kutosha. Izuba ryo kiranuka ligomba kuva. Jua la haki linapaswa kuchomoza na kuwaka, maze yarangiza likagira kukiza mu maba yaryo. Na hilo jua linapaswa kuwa na uponyaji ndani ya mbawa zake, kugira ngo noneho cya gihe tukihutane, ili tuokoe ule muda, kugira ngo nibura buri wese agerageze kumva neza, na kila mmoja apate faida yake. Imana mu kurema kwayo nyine hari ibyo yagiye irema ngo bizayigira icyo bimarira umuntu. Katika uumbaji kuna vingine Mungu ameviumba ili vimsaidie mwanadamu. Ndavuga ku miti gusa igiye igira kamaro muri rusange. Atazungumzia dawa ambazo zinaweza kusaidia mwili kwa ujumla. Arangiza mbeseza ni ibiribwa ariko bihinduka imiti yo bihuye n'indwara. Aha, ni vyakula lakini ambavyo vinabadilika kuwa dawa vinavyokutana na magonjwa. Ngo yo bigeze mu mubiri usanga habura bihashiraho. Hivyo vyakula vinapofika mwilini na kukuta mwili una upungufu au umepata ukosefu wa kitu fulani, hivyo vyakula vinaleta hicho kitu. Byagera muri wewe byasanga harwaye bikavura. Vikifika ndani yako na kuona sehemu ambapo umegonjwa, vinakutunza au vinakutibu. Byasanga hatariho bikaharema. Vikikuta sehemu ambayo imepungua, vinakuumba. Byaremwe rero ni Imana niko yabipangiye. Viumbe asili ndivyo Mungu alivyovipangia. Ndio akwiri gutangara. Usishangae. Aha twicaye hari umucaca nibyo byatsi biko hapa ambapo tunakaa kuna nyasi hizi mnazoziona. Inka ziharisha zikamwa mata. Ng'ombe ambazo zinakula majani haya zinakamuliwa maziwa. Ariko kugira ngo umenye urugamba rw'Imana irwana, lakini ili mjue vita au mapambano ya Mungu vile anavyotupigania, mu mucaca harimo amata, ndani ya majani haya mabichi ndani yake mna maziwa, ariko ukayabona ruko binyuze mu nka. Lakini kumbe maziwa utayaona yakipita ndani ya ng'ombe. None se umuntu akumbuye amata akageriwa ufite umucaca wa umwaka yanywa. Sasa kama mtu anatamani maziwa, anafika kwako anakuta una majani haya. Ukimpatia haya majani yatageuka kuwa maziwa pale pale, haiwezekani. Ubwo Imana yayiminyushiraho. Kumbe Mungu alipotaka majani yageuke kuwa maziwa, njia ikageuka kuwa ndani ya ng'ombe. Bijumba harimo amaraso. Ndani ya viazi vitamu au patate duse ndani yake mna damu, ariko amaraso ntabwo yahinduka ibijumba. Lakini damu haiwezi kugeuka kubadilika kuwa viazi. Nukugira ngo ubwenge bwawe burebe ko Imana ishobora byose kuri hivyo. Hivyo vilifanyika hivyo ili akili zetu zijue kwamba Mungu anaweza yote. Ikurusha ubushobozi. Mungu anakuzidi uwezo. Ubwo bushobozi bwayo ni harimo imbaraga ikiza. Katika uwezo wa Mungu ndani yake humo ndimo mna nguvu za uponyaji. Umwana uko asamwa ntabwo ari niko avuka ariko atangana kwa kundi. Aha, namna mtoto mimba yake inavyotungwa anazaliwa bila kulingana na vile alivyoingia tumboni. Uko amaraso ahinduka agabesha umwana ho munda kandi yamara kuvuka agahinduka amashereka nta mugabo n'umugore bahateranira. Namna damu inavyomfanya mtoto aishi ndani ya tumbo, na akimaliza kuzaliwa damu ile inageuka kuwa maziwa ya mama yake. Wakina mama hawawezi kushughulikia hilo jambo ili kulifanya liwezekane. Inzira eshanu Imana yaremanye umuntu. Njia tano za ufahamu ambazo Mungu amemuumbia mtu, 5 sense. Ndio bitare 5 sense. 5 sense ambazo Mungu ameziingiza ndani ya mtu. Ariyo maso, ni macho, na amatwi, masikio, na amazuru, pua, n'ururimi,
ulimi n'uruhu hata na ngozi. Aho hose uko humvikana n'ubwenge ntabwo wamenya aho bijya binyura. Namna hizo njia ndizo zinazopeleka habari ndani ya akili, mtu hawezi kuvijua. Kugira ngo amaraso ave mu mutima aje mu birenge yongera zamuka uyu musozi ucuramye urushya kandi agere mu mutima, ntabwo wabigira mu ruhare wowe. Namna damu inavyotoka ndani ya moyo na kutimika mpaka kwenye miguu, na vile inavyopanda huu mlima kutoka kwenye miguu mpaka kwenye moyo, wewe hawezi kuhusika ili ufanikishe hilo jambo. Ndio kukwereka ibyo no kugira ngo wongere kwa imani itangaje. Imefanyika hivyo ili uone ya kwamba Mungu ni mwenye uwezo. Ndio reka tuvuge kama tuvugaho. Hapa tutazungumzia vyakula vya aina 3 ambavyo vinasaidia mwili wa mtu. Aho bavuze ngo pour l'estomac, l'intestin, le foie, kugira ngo uvure igifu, amara n'umwijima, ili kutunza au kutibu ini, mfuko wa chakula hata na figo. Ibintu bitatu bikomeye. Maana yake ni foie, re na nini na estoma. Umwijima wawe, foie yako au ini yako, igifu cyawe, mfuko wa chakula yako, yawe, hata utumbo wako. Izi nyama ukoresha tu hivi viungo vitatu hamwe n'izindi zitavuzwe bifatanya kunoza ibyo kurya ngo bihinduka amaraso bikubesheho, pamoja na viungo vingine ambavyo havijatajwa hapa. Vinatumika kwa pamoja ili kugeuza vyakula vinageuka kuwa damu ili upate kuishi. Ni igifu, ni mfuko wa chakula au estoma, ni utumbo au intestin, ni umwijima, hata na foie ambayo ndio ini. Igifu kimaze kubinogereza masaha 4, mfuko wa chakula au estoma baada ya kuwa imesaga hicho chakula muda wa masaa 4, ibisunikira mu mara mato. Vyakula hivyo vinasukumwa kuingia katika utumbo mwembamba. Byagera mu mara mato, vinapofika kwenye utumbo mwembamba, bigahura n'indurwe cyo bita acide zivuye muri pancreas cyangwa se rwagashya. Vinakutana na nyongo ambayo ndio inaitwa indurwe ni mu Gifaransa acide. Noneho yarangiza izo ziba zirimo amoko menshi aho ngaho. Hizo acide ni za aina mbalimbali. Iyo zimaze kwivangamo, vikishachangamana na vile vyakula, niho haboneka kwivangamo mbuto z'amaraso bita globule rouge. Kuna changamana pia na damu ile wanayoita damu nyeupe. Nyekundu. Chembe nyekundu, asante sana. Yarangiza bikazamuka bikaja mu mwijima. Vinapanda mpaka kwenye ini au kwenye foie. Umwijima ini yako ukayungurura kugeza ubwo ubona ibijya kujisho, ibijya kwigufa, ibijya kuryinyo, ni ubikora. Ini yako au foie yako ndio inayochuja na kugawia viungo vingine kwamba hii sehemu itaenda kwenye meno, hii itaenda kwenye jicho, hii itaenda kwenye ngozi na mishipa na kadhalika. None ntiumva ko icyakuvurira igifu kikakuvurira mara ikakuvurira umwijima cyaba gikoze akazi kanini kuri wowe. Ngozi. Sasa tunaona ya kwamba chakula kinachoweza kutibu mfuko wa chakula wako au estoma na ini yako ambayo ndio foie, halafu na utumbo inaweza kuwa imekusaidia sana. Kansomere ndicho kitabu. Atasoma katika kitabu hiki. Pour l'estomac, l'intestin, le foie, auquel les remèdes n'est aussi efficace que le jus d'oignon, de pomme et du citron. Aha. Ha muti wenda kubona wavura zira nyameshatu urenze. Hakuna dawa inayoweza kutunza au kutibu hivyo viungo vitatu zaidi. Birenze pome, zaidi ya apple au pome, lile tunda, igitunguru cha onyo na kitunguu maji ambao ndio onyo, ni ndimu, hata pamoja na limao au ndimu katakase bikaba salade. Hivyo vitu vitatu ukivikatakata kwa pamoja kuvifanya kuwa kachumbari au salade, ukabirapa ukabikamura bikaba umutobe, au kuvikamua ili vigeuke kuwa juice au mtobe, cyangwa ukoresha ko bita blender cyangwa mixer, yarangiza ugasya noneho bigahinduka umutobe bita smoothie. Pia unaweza kutumia blender au ile mixer halafu inageuka kuwa jus au juice. Mazi ugahuza ibintu ko ari bitatu. Hivyo vitu vitatu ukiwa umevichanganya pamoja, wabuvuye umwijima, utakuwa umetunza foie ambayo ndio ini, amara, utakuwa umetunza utumbo ambao ndio intestin, wabuvuye igifu, lakini pia utakuwa umetunza mfuko wa chakula ambao ndio estoma. Auquel remède n'est aussi efficace que. Na hakuna dawa
ntabyo wabona byingira kamaro nk'ibyo bitwara bitatu. Na hakuna dawa ambayo inaweza kusaidia hizo nyama tatu au hivyo viungo vitatu ndani ya mwili wako kama vile vyakula vitatu vile. Ubizi mwenye anajua hivi yabanza kuvura igifungo ejo azavura mara ejo mundi azavura umwijima oya ahubwo byo mukora bitatu byabivuriye ari. Ukimkuta mgonjwa anagonjwa hayo viungo vitatu, haina maana ya kwamba utaanza kiungo kimoja kimoja, bado utampatia dawa moja, viungo hivyo vitatu vyote vitapona. Muamaze guhuza ibyo bitwara bitatu. Kama utaunganisha hivyo vitu vitatu. Ona sana aho bizagarukira gusa. Sasa manufaa au kazi ya hivi vyakula vitatu ni hivyo tu? Oya, hapana. Vinasaidia mwili kuongezewa nguvu. Bizongerera ubushobozi bw'abasirikari kwitsinda indwara za nusu. Vitaongeza maaskari hata na uwezo ndani ya mwili ili upate kushinda ule udhaifu wote. Inzira zo kwihagarika nk'uruhago n'impyiko bizatungana. Kibovu cha mkojo halafu pamoja na figo, hivi vyakula vitatu ukivichanganya vinasaidia na kusafisha. Amaraso yagendaga n'abazagenda neza ntabwo uzagwara imisonga. Damu inayozunguka vibaya mwilini, hivyo vyakula vitatu vitaisaidia. Kubw'igitunguru inzoka zizapfa. Kwa sababu ya kitunguu maji au onyo itafanya minyo au banahitaji kwa Kiswahili cha huku minyo itakuwa imeharibika, yani itakufa ndani ya tumbo lako kwa sababu ya kitunguu maji. Bari gukura bizabakingira rubaga impande. Kwa wale ambao umri wao au age yao inaongezeka, itawasaidia magonjwa ambao ni rheumatism au baridi yabisi. Ku bantu bakunze gusonza cyane izabarinda gusaza ubusabusa. Wale ambao wanashikwa na njaa sana, hivi vyakula vitawasaidia kutozeeka haraka. Kandi bizatera ingingo z'umuntu guhora nitoto. Lakini pia hivi vyakula vitakusaidia mwili wako kuendelea kuwa na uchanga au kuonekana vizuri, kutozeeka haraka au kuchoka. Ingingo zawe organi viungo vyako vitaendelea kuwa na nguvu. Noneho yarangiza indwara zo mu buhumekero zose zizakira. Na magonjwa ya njia za upumuaji au des voies respiratoires, hivyo viungo vitapona. Bisourage rero la constipation et l'impuissance bizagenda byongerera imbaraga impyiko zawe. Vitasaidia hivyo vyakula, vitasaidia figo zako, bizatuma wituma neza wewe kugira impatwe. Vitakusaidia kutokuwa na choo ngumu au kukuepusha na constipation. Kubagabo n'abagore basaza ubusabusa mu myanya yo kororoka bazagehora nitoto mu myanya. Hata na nguvu ambazo zimepungua kwa wanaume na wanawake, hivi vyakula vitarudisha huo uwezo na hizo nguvu. Ibyo nibyo bavuga ku bagore bagira icyo bita frigidité, bo bagabanuka ry'ubushake rirashira. Kwa wanawake magonjwa hayo yapo, kwa Kifaransa anaitwa frigidite, ni ule ubaridi, kutokuwa na hiari ya kitendo cha ndoa. Na abagabo bakabura icyo bita ubushobozi. Na wanaume wanakoswa zile nguvu. Bazaba bakeneye bira bintu kwa bitatu. Watakuwa wanahitaji vile vyakula vya aina tatu. Bitanga intege. Hivi vyakula mkumbuke ya kwamba ni pome, onyo pamoja na citro. Vinasaidia kwa kuongeza nguvu. Birakwiriye ku bagabo bamaze kurenza imyaka 40 kugira ngo bibarinde indwara ya prostate. Hivi vitawasaidia wanaume ambao wana umri zaidi ya miaka 40 au 40 ili viwaepushe magonjwa ya prostate. Uramutse wongereye hubuki kuri bya bitwara bitatu. Kwa vile vyakula vitatu ukivikata kama kachumbari au salade, unaongeza kijiko cha asali. Aravuze ngo wavuriza indwara zikurikira. Utakuwa umetunza magonjwa yafuatayo. Wamaze kubihuza neza. Kama utakuwa umevichanganya pamoja, washize hubuki na kuweka asali, wabonye umuti mwiza, utakuwa umepata dawa. Pour beaucoup de maladies de la gorge, de voies respiratoires, de l'estomac, de l'intestin, de rein, de cerveau, des os, de la peau, wabonye umuti w'ingenzi mu kuvura mu muhogo. Utakuwa umepata dawa nzuri ya kutunza hapa kwenye shingo humu, kwenye koo, munzira z'ubuhumekero, katika njia za kupumua voies respiratoire, mu gifu, hata katika estoma au mfuko wa chakula, umbara, katika intestin au utumbo, mu mpyiko no mu bwonko, na katika figo, pia katika ubongo, ndetse n'amagufa. Hata na mifupa yako utakuwa umeipatia dawa. Spécialement rhumatisme, grippe, rhinite, infection de bronche et diphtérie.
Ibi bintu biriye, hivi vyakula vya aina 3 ukiongeza asali utakuwa umejitunza pia. umuti mwiza ku bakunda gusarara. Ni dawa nzuri kwa wale ambao wanakauka sauti, Abantu bahorana gakorora, kwa wale ambao wana kikohozi kisichoisha, bakunda gufatwa n'ingwara y'umuriro bita gripe, wale ambao wanakamatwa na gripe ya magonjwa ya homa, bahorana ingwara zo mu mazuru, wale ambao wana magonjwa ya puani kwenye mapua, ndetse n'igihe bafite ingwara y'agakorora kadakira mu buhumekero, hata na wale ambao wana kikohozi kisichoisha ndani ya viungo vya kupumua, n'abarwara gapfura, hata na wale, hiyo sasa sitapata jina lake, difteri kwa Kifaransa, ni magonjwa ambayo yanashika humu kwenye koo. Mwebwe mujya mukunda kubikoresha hakurikije ukuntu abantu muri kino gihe bakunda kurya byo kumiraza gusa. Muwe mnapenda kutumia hivi vyakula kwa sababu wakati wetu huu ni wakati ambapo watu wanapendelea chakula wasichotafuna. Kera abantu baryaga ibintu byo guhekenya. Zamani watu walikuwa wanakula vyakula vigumu ambavyo vinaomba wavitafune. Bikatambuka muhogo bihoza. Vilikuwa vinapita humu kwenye shingo au kwenye koo vikiwa vinasafisha. None buno nukumira gusa gasose n'akagari bikagenda ahubwo agasigara hatose ari kunyerera urusosi. Sasa kwa sasa watu wanakula ugali pamoja na sauce au mboga, wakiingiza inatirika mara moja, inaacha hapa pameteleza kuliko kusukura na kusafisha. Akitwa macrophage hano yarangiza kakabyimba. Hako ka kiungo anako kaita kwamba ni macrophage hapa kuliko katengenezwa vizuri kana vimba. Hariho urugiruke yakeguka kakimyanda, kakinuka kana haribu uchafu. Yarangiza iyo karwaye, kakiwa kanagonjwa, infection zirafata. Infection zinakamata pale. Aho yowe hafatwa kayira kajamunda mu magwayi kirato. Magwayi kirato. Kama ile njia ya kuelekea tumboni ikiwa imeharibika, ndo huko anaita magonjwa hayo kwamba ni kiatu. Haba harwaye ahakingira mu gihaha bati mwarwaye ikirimi. Kama kale kakiungo kamegonjwa kwa njia inayoelekeza ndani ya mapafu, watu wanaanza kusema kwamba wamegonjwa magonjwa ambayo yanakuja kama ulimi mwingine chini ya ulimi wa kawaida. Keneye bira bintu kwa bitatu bigahora bihoza kugira ngo za infection zo kubona aho zifata. Kunahitajika hivyo vyakula vya aina 3 ili viendelee kuwa vinasafisha au kusukura hapa ili infection zisipate sehemu ya kushika. Uzabikoresha kane mu cyumweru. Utavitumia hivyo vyakula mara 3 kwa wiki au 3 fois par semaine. Mara 4 4 fois par semaine, mara 4 kwa wiki. Yurembye ubikurikiza iminsi 7. Kama unagonjwa sana utafanya siku 7 mfululizo. Yutarembye cyane nikane mu cyumweru. Kama haugonjwi sana utavitumia mara 4 kwa wiki au 4 fois par semaine. Kwikingira ubikora 3 mu cyumweru. Kama wewe unatafuta prevention au kinga, utakuwa unatumia mara 3 kwa wiki au 3 fois par semaine. Umuti mwiza kumwijima. Hiyo ndio dawa nzuri kwa foie au ini. Imshikozi zabazungukiyemo. Hata na figo zitakuwa zimepata faida. Umutima zabaungukiyemo. Moyo utakuwa umepata faida. Kubw'ibyo rero, kwa sababu hiyo sasa, umugamba ari ugukiza, kwa sababu lengo kuu ni uponyaji. Uriya muti ni muri gari cyane ku ndwara murwaye zose. Ile dawa ni pana sana kwa magonjwa mengi. Byagabanya amavuta mufite y'igitoro n'ikigoro. Pardon? Byagabanya amavuta bafite mu gitoro n'ikigoro. Hivyo vyakula vitasaidia kwa sababu ya yale mafuta ambao watu wanapendelea kutumia asubuhi na jioni. Tulimwe byagabanya ku ndwara z'ubwonko. Kuhusiana na magonjwa ya ubongo, bitewe nuko abantu bibanze ku binyamizi, tuberculose. Sasa hivi magonjwa ni mengi sana katika ubongo wa watu kwa sababu watu kwa sasa wanapendelea kula vyakula ambavyo vinakomalia chini ndani ya ardhi au ndani ya udongo. Bigatuma bagiwa baraga mu mubiri ariko mu bwonko hakagabanuka. Inawafanya wawe na nguvu katika mwili lakini nguvu za ubongo zinapunguka. Ibyo nibyo byafasha indwara z'imitsi. Hivi vyakula ndivyo vinavyosaidia katika magonjwa ya mishipa. Umutima watera neza kohereza amaraso kuko imitira zigurutse. Moyo utapiga vizuri kwa sababu mishipa imefunguka. Ntabwo nigeze nshaka ko ndimuvuge ku mitire nzingiri. Hakupanga kuzungumzia dawa nyingi zaidi ya hizi. Iyi ni imiti ingenzi kuri wowe. Hizi ni dawa muhimu kwako.
ababyeyi batezanya ababyeyi zibyimbye ngumuti. Pardon. Ababyeyi batezanya ababyeyi zibyimbye. Wakina mama ambao wana kizazi ambacho kimevimba, dawa ni hii. Abafite indwara y'umutima ngumuti. Wenye kuwa na magonjwa ya moyo, dawa ni hii. Abarwayi b'icuri ngumuti. Wale ambao wana kifafa, magonjwa ni madawa ni haya. Abantu bihagarika bakaribwa ngumuti. Wale ambao wanasikia maumivu akienda kukojoa, dawa ni hii. Abacika umugongo kenshi ngumuti. Wale ambao wanasikia wanakatika mgongo au kiuno, dawa ni hii. Genda ufate onyo. Kamata kitunguu maji ambao ndio onyo. Ubishoboye fata pome. Chukua na apple au pome, tunda, sio pome de terre, ni pome. Ukamate limao ambayo ndio ndimu chungu. Katakate duto ushireho ubuki. Katakata kidogo kidogo sana, halafu uweke na asali lakini na maganda yake. No akihiro le Seigneur kugira ngo dutegure ubwoko bwiteguye gusanganira umwami wawe. Ili kuandaa watu ambao watakuwa tayari kumlaki Bwana ajapo. Fati ka il viendra sur les nuées des cieux. Ubaza abaturutse ku bicu byo mu ijuru. Pale atakapokuja kwenye mawingu ya mbinguni. Murabisanga mu bihano umuzingo wa mbere 365. Haya maneno yako kwenye Témoignage volume 1 365. La réforme sanitaire a pour objectif de rendre le cerveau plus apte à saisir la vérité. Ubundi ubugorozi bw'ibyamagara mazima. Matengenezo ya afya, mugambi wabyo, lengo lake ni ukugira ubongo bw'umuntu bushobora gufata ukuri ko mu ijuru. Ni kusaidia ubongo wa mtu upate kukariri au kukamata ukweli wa kimbingu. Et à préparer le corps à travailler plus efficacement au service de Dieu. Ni uburyo bwo gutegura umubiri gukorera Imana umurimo w'ingirakamaro. Na kuandaa mwili uli mtumikie Mungu kwa namna ambayo italeta manufaa. Ngoja tumuombe Mungu ili jua la haki lipate kutuangazia likiwa na uponyaji ndani ya mbawa zake. Katika jina la Yesu.